Mladi matematičari i informatičari, osim što dobro računaju, pokazali su da im nepoznanice nisu ni mobilni telefoni, ni mobilne aplikacije. Na MTS-ovom Android konkursu za đake matematičke gimnazije iznenadili su žiri svojom kreativnošću. 14 timova konkurisalo je sa 24 rada. Lako su izašli na kraj sa novom nepoznatom. Odgonetnuli kako na mobilnom telefonu da slože Rubikovu kocku, ali i da naprave pobedničku aplikaciju, igricu Viz Wars. Tu su telefoni povezani preko Bluetootha i u stvari imaju ulogu čarobnjaka koji pokušavaju međusobno da se unište zato što su se zavadili u nekoj mračnoj prošlosti. To je predstavljeno odličnu šansu da naučim novo jednom programskom jeziku koji ima veoma obećavajuću budućnost. Kako je to pitanje? Razapeće me nastavnici ako kažem da ne, nikako, ne sme da se igra serija časa. Za lakše računanje proseka, virtualni mini dnevnik u vašem telefonu. Druga nagrada. Treća, podeljena. Aplikaciji za ocenjivanje škola iz cele Srbije i ideji da se hemijski eksperiment izvede na mobilnom telefonu. Kolege koji su vodili radionicu su bili zaista prijatno iznenađeni prvo odzivom đaka, a onda i njihovom kreativnošću i poznavanjem pre svega programiranja i rada u jednom komplikovanom operativnom sistemu kakav je Android. Najbolji idu u Barcelonu na Svetski kongres mobilne telefonije, a drugo i treće plasirani dobili su mobilne telefone i tablet računare. A u susret 40. festu od večeras na RTS-u festove premijere. Ciklus filmova koji su obeležili popularni Beogradski festival prikazivaće se na oba naša programa do 29. februara.